Pozdrav i dobrodošli u Komparativ. Ko je uhvatio časni krst? Kako su pihtije i grejana rakija zagrejale sokak i šta nam donosi svet mode? Očekuje vas i šahmat pozicija, priče o mladim talentima, bezbednom gradu i zajedničkoj borbi za čist vazduh, kao i priča o selima zaboravljenim na mapi, ali ne i od svojih žitelja. Ostanite uz Komparativ. 22-godišnji Boris Stefanovski iz Kumanova uhvatio je krst u sabornom hramu Sveti Nikola na praznik Vodica Bogojavljenje. On je bio najsrećniji vernik koji je prvi stigao do krsta u hladnim vodama crkvenog bazena. On je student Fakulteta za fizičko vaspitanje, a ovo mu je bio 7. pokušaj da stigne do Svetog krsta. Stefanovskog su u sobornom hramu gradonačelnik i vernici darivali poklonima i mi mu želimo zdravlje, sreću i ostvarenje svih njegovih želja. Ja sam Boris Stefanovski, momentalno student na Fakultetu za fizičko... Boris Stefanovski, trenutno student Fakulteta za fizičko vaspitanje, sport i zdravlje. Ovo je 7. godina zaredom kako pokušavam da dođem do krsta. Ovo je prvi put da sam uzeo krst. Neka svima bude srećan praznik, neka vam Bog podari zdravlje, neka nas Bog čuva. Bog se javi, da smo živi i zdravi. Ovaj dan je poseban za mene. Svake godine, posljednjih 7 godina, molim se za krst, za sveti krst, za zdravlje, za spasenje. 4. godina fakulteta, još jedan ispit do kraja. Ove godine želim da diplomiram, da se zaposlim, da radim sa decom, da budem zdrav, a na kraju opet ću da ponovim, neka nas Bog čuva. Sa Božjom pomoći i snažnom verom, Marko Stošić je uhvatio Sveti krst u jezeru povodom velikog praznika Bogojavljenja Vodica u selu Tromeđa kod crkve Svetog Dimitrija. Neka mu donese zdravlje, sreću i blagoslov njemu i celoj njegovoj porodici. Stanovnici ulice Ivo Lola Ribar 7. godinu za redom organizovali su malsku proslavu povodom praznika Bogojavljenje Vodica. Kako nalaže tradicija, okupili su se ispred kafane Kobra i uz grejanu rakiju, pihtije i muziku obeležili praznik. Kum ovogodišnje proslave je Jovica Stojanović. Ovaj dan je veliki za sve pravoslavne vernike i zato želimo da ga na poseban način obeležimo, da se vidimo i družimo sa komšijama i sa svim dobronamernim ljudima koji nam se pridruže. Proslavu će obogatiti igrači Kulturno-umetničkog društva Srma, koji će nam ulepšati dan i razveseliti nas, kaže Stojanović. Dogovor o organizovanju malske proslave na Vodici postignut je pre 8 godina sa ciljem da se nastavi tradicija koja je nekada postojala u ovom malu. Proslava traje do popodnevnih časova uz kolo i pesmu u duhu zajedništva i pravoslavne tradicije, sa željom da se ovakvo druženje nastavi i u narednim godinama kao simbol malske sloge i poštovanja običaja. Aktivno se radi na izgradnji dela bulevara Oktobrijska revolucija. Građevinski radovi započeli su u novembru prošle godine, a cilj im je da se bulevar produži od raskrsnice sa ulicom Done Božinov do ulice Bratstvo Jedinstvo. Nadležni očekuju da će ovo saobraćajno rešenje smanjiti saobraćajne gužve u centru grada. Paralelno na raskrsnici gde se trenutno završava bulevar Oktobrijska revolucija, biće izgrađen i kružni tok koji treba da zameni semaforsku signalizaciju. U okviru projekta Građansko društvo i mladi za inkluzivan i održiv razvoj kroz cirkularnu ekonomiju u Makedoniji, učenici iz državne srednje škole Kiro Burnas,
Aktivno su učestvovali u procesu pripreme, praćenja i brige o uzgoju bukovača i primjeni principa cirkularne ekonomije. Najnovija praktična aktivnost u okviru stručne obuke realizovana u saradnji sa Ekovitom još jednom je pokazala da kada se znanje kombinuje sa entuzijazmom i timskim radom, rezultati su izuzetni. Učenici su sami unosili micelijum u prethodno pasterizovane vreće sa drvenim strugotinama i nakon nepunog meseca dobili prve ukusne i hranljive bukovače. Sa velikim entuzijazmom učenici su pratili sve faze, od pripreme podloge, inkubacije pa sve do pojave prvih plodnih tela, saopštavaju iz državne srednje škole. Projekat Građansko društvo i mladi za inkluzivan i održiv razvoj kroz cirkularnu ekonomiju u Makedoniji finansira Evropska unija, a sprovodi ga organizacija People in Need North Macedonia u partnerstvu sa Arno Lid Leaders for Education, Activism and Development i Ekovitom. Već 2 godine opština Kumanovo zajedno sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge i Evropskom unijom radi na sprovođenju projekta EU za čist vazduh. Ovaj projekat vredan 10 miliona dinara pomaže 4 najzagađenije grada u državi u sprovođenju aktivnosti za unapređenje kvaliteta vazduha. U Kumanovu kroz projekat opština i Kumanovo gas rade na modernizaciji neekoloških sistema grejanja u javnim objektima i njihovoj tranziciji ka ekološki prihvatljivijim energentima. Sve sa istim ciljem, smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha u gradu, saopštili su iz opštine Kumanovo. Kroz projekat i aktivnosti tokom 2024. godine završene su glavne rekonstrukcije sistema grejanja u Srednjoj stručnoj školi Nace Buđoni i učeničkom domu Profesor Mijalković. Institucije koriste savremeno grejanje na prirodni gas, što je drastično smanjilo štetne emisije čak do 98% za nekoliko vrsta zagađivača. Istovremeno, troškovi grejanja smanjeni su za 1/3. Energetska efikasnost, kontrola grejanja i ukupni komfor u ovim objektima značajno su unapređeni. Opština Kumanovo, EU i UNOPS ostaju posvećeni i u 2026. godini smanjenju emisija, modernizaciji javne infrastrukture i izgradnji zelenijeg grada. Desetak kilometara jugozapadno od Kumanova, na samoj granici sa skopskom opštinom Ilindan, nalazi se selo Brzak. Malo ljudi zna da je ovo selo kumanovsko, a još manje je bilo tamo. Iako je pored autoputa i železničke pruge Skoplje-Beograd, do Brzaka nema asfaltnog puta. To nije samo nedostajuća linija na mapi. Za meštane put je razlog zašto se selo polako prazni. Do Brzaka se stiže makedamom. Letom oblaci prašine, a zimi blato do kolena. U Brzaku danas živi oko 60 ljudi u 34 domaćinstva. Mladi odlaze. U posljednjih 5 godina 10 mladih porodica je napustilo selo. Rekli su: otišli smo tamo gde postoje bolji uslovi. I nije to samo pitanje udobnosti. Pitanje je kako da se vratite u mesto koje vas čeka ako ni do kuće ne možete da stignete. Put je prvi put tamponiran pre 20 godina. Tada su radili Rusi, koji su radili na gasovodnoj mreži. Meštani su sakupili novac i iskoristili njihovo prisustvo. Letos je opština Kumanovo postavila novi sloj tampona, ali on je već oštećen i ponovo se čuje isti razgovor.
Pre izbore obećanja, a posle izbora ćutanje. 2018. godine asfaltirana je samo glavna ulica. Ostatak puta ostaje bez asfalta. 2 km prema Aginom selu i 9 km prema Romanovcu. Meštani pitaju, ako se asfaltiraju putevi u drugim selima, zašto ne u Brzaku? Ako opština nema para, zašto država ne pomogne? Najnovije obećanje je da će asfalt stići 2030. godine. Postoji inicijativa za autobusku liniju koja bi prolazila kroz Brzak. Ali za meštane to zvuči daleko i nestvarno. Ipak, nada još uvek postoji. Brzak graniči sa kumanovskim selima Romanovce, Agino selo, Umindol, Novo selo, Ljubodrag i sa skopskim selima Mršovci, Bujkovci i Grušino. To što se nalazi na granice dva najveća grada, za njegove stanovnike je najveći hendikep. Brzak je podjednako zaboravljen i od Kumanova i od Skoplja. Neki meštani imaju skopsko žiteljstvo, većina radi u Skoplju. Voze automobile sa skopskim tablicama. Ranije su deca srednju školu najčešće završavala u Skoplju. I to je problem. Kumanova nas osjeća svojim, a Skoplju ne pripadamo geografski. Ipak Brzak ima svoje srce. U sredini sela postoji crkva Sveta Trojice, nije velika, ali je najveći simbol zajedništva. Crkvu su gradili svojim rukama i svojim novcem. Počeli su 1993. godine, a osvećena je 2013. godine. Izgrađena je na mestu gde je ranije postojao krst. To je sveto mesto. Tu su se okupljali za vreme seoske slave Duhovdana. Pored crkve su mesna zajednica, fudbalsko igralište i dečiji kutak. Tihi svedoci vremena kada je selo bilo življe. Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava građane da će se u okviru projekta Bezbedan grad u periodu od 20. januara, utorak, do 31. januara, subota, vršiti testiranje, kalibracija i verifikacija postavljenih uređaja za saobraćajni nadzor. Testiranja će se realizovati svakog dana u periodu od 8 ujutru do 8 časova uveče. Tokom sprovođenja ovih aktivnosti, vozila na lokacijama na kojim se vrši testiranje neće biti propuštana dok traje postupak. U prvoj nedelji predviđenog perioda aktivnosti će se sprovoditi isključivo na lokacijama sa postavljenim kamerama na području grada Skoplja. Pozivamo građane i sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremena ograničenja, kao i da pokažu razumevanje, strpljenje i saradnju u cilj nesmetane i bezbedne realizacije planiranih aktivnosti. Jedan divan dečak, pun radosti i uspeha, neumoran i uporan, istrajan i posvećen u školi, ali i u sportu sa kojim se bavi. Više ima medalja od njegovim godinama, ali podjednako osmehe kao sve diplome, titule, medalje i pehare. Priča koja inspiriše, velike pobede dolaze iz malih srca. Mali Sergej Stanković je pravo čudo, šahovski talenat iz Kumanova, a ovo je njegova priča. Sergej ima samo 8 godina, a već nosi brojne uspehe i titule. Svojim igrama dokazuje da hrabrost, koncentracija i ljubav prema šahu nemaju granice. Sergej je u posljednje vreme učestvovao na brojnim turnirima i svakog puta, bez obzira na protivnike, pokazuje istu želju da igra do kraja, da uči i šah-mat, pobeđuje. Na međunarodnom turniru u Bugarskoj u kategoriji do 8 godina osvojio je prvo mesto i svoju prvu
paričnu nagradu. Učestvovao je i na humanitarnom turniru sa svojim tatom za kočani, gde je kao najmlađi učesnik pobedio iskusne šahiste i osvojio 3 partije. Najviše ga je obradovala pobeda sa rejtingom blizu 1700 i tada je igrao sa odraslima i osvojio i paričnu nagradu. Sergej je učestvovao i na jednom od najjačih turnira do sada u Strugi. Bez ni jedan poraz osvojio je prvo mesto. 3 dana teške i duge partije, ali i u takvoj konkurenciji je uspeo da pobedi prvog igrača na turniru kao i prvaka Albanije. Iako je samo 8 godina, Sergej se ne plaši ni najtežih izazova. U Srbiji je igrao protiv odraslih i iskusnih šahista iz celog sveta. Svaki potez je za njega nova lekcija, svaka pobeda je dokaz, a svaki poraz je motivacija da bude još bolji. A da bi bio bolji, Sergej redovno pohađa treninge šaha i već je u naprednoj grupi. 3 godine za redom sa svojom ekipom do 8 godina uzeli su 3. mesto na državnom prvenstvu. Treniraju pod budnim okom svog trenera Žarka Mitkovskog, ali i on i kući igra šah sa svojim tatom koji mu je preneo ljubav prema ovoj igri. Kada ima želju, granice ne postoje, zato je dokaz ovo malo, a tako veliko dete. Osvajao je i domaće turnire. Prvo mesto u Leskovcu, u Nišu je bio proglašen za najboljeg u generaciji 2016 i mlađi. Osvojio prvo mesto u grupi do 12 godina, a on ima samo 8. U Kumanovu je postao prva grada u šahu do 8 godina za 2025. godinu. Njegova najveća podrška su njegovi roditelji koji ga prate i navijaju za njega. Odličan je đak, poslušno dete, ali i brižan brat. Mi mu želimo sreću u njegovoj šahovskoj karijeri i u životu, da niže pobede i da se veseli svome uspehu. Stvarno je lepo čuti da u svoj grad ima toliko mladih i talentovanih dece. Srećno mali dečače sa velikim srcem! Mlada preduzetnica iz Kumanova ulepšava proslave svojom kreativnošću. Anastasija Angelovska, mlada srednjoškolka iz Kumanova, nedavno je započela svoj biznis spajajući maštu i kreativnost. Njeni ručno izrađeni proizvodi uključuju male personalizovane čokoladice, čestitke za krštenja, slave i druge prigode, ukrasne flaše, detalje za svadbe, džinovske balone, figure od voska, satenske ruže i još mnogo toga. Sa puno ljubavi i posvećenosti, Anastasija svojim ručnim radom ulepšava svaku proslavu, inspirišući i motivišući mlade da istraje u stvaranju i radu. Njena priča je primer kako entuzijazam, kreativnost i inicijativa mogu postati uspešan mali biznis, čak i u ranim godinama. Možete da je zapratite na njenu oficijalnu stranu na Instagramu i Facebooku Lucky Gifts. Ovo nije plaćena reklama, već znak podrške od magazina Komparativ. Dragi gledaoci, u vremenu kada nam je telefon često pametniji od nas samih, a žurba postala stil života, dobro je da se s vremena na vreme podsjetimo jedne jednostavne istine. Ništa što je vredno ne nestaje preko noći. Smejemo se brzim rešenjima, lajkovima i prečicama, ali život nam uporno pokazuje da su strpljenje, rad i dobra namera i dalje najpouzdanija investicija. Kako kad posadite drvo,
Ne možete ga povlačiti da bi brže poraslo, ali možete svakog dana da ga zalivate. Zato, ako vam danas nešto ne ide od ruke, ne odustajte. Možda baš učite lekciju koja će vam sutra mnogo značiti. Ako vam sve ide savršeno, setite se da budete zahvalni i da to dobro podelite sa drugima, jer radost je jedina stvar koja raste kada se deli. Na kraju ne zaboravimo, malo smeha, malo dobrote i zrno strpljenja mogu da promene dan i nama i ljudima oko nas. Stihovi koji dolaze nose priču i osmeh i baš vi ćete biti deo njih. Ostavljam ti sve svoje krpice i mirise, sve noći ovog sveta i snove koji smo sanjali. Sanjaj, sad mirno sanjaj, jer plovili smo niz sve bure zajedno i trajali do prve sante leda. Ne boj se, pružam ti ruke, ne jednu, već dve, da zaronimo i uspemo, ali u tebi je strah veći. Ti želiš bajkoviti san, lepši od stvarnosti. A zar život bajka je? Pustila sam te u dubinu duše, u dubinu vode, a ja ću produžiti da ronim i isplivati na površini. Budimo malo pažljiviji jedni prema drugima. Ne znamo ko kakvu bitku vodi, ali znamo da lepa reč nikad nije na gubitku. Ako danas možete da birate, birajte dobrotu. Uvek se vrati. Nadam se da ste uživali uz Komparativ. Pozdravljam vas do sljedeće epizode novog putovanja kroz priče iz našeg grada.